Adara sala dahatî helbijartinên şaredaryan li Tirkiye Bakurê Kurdistanê bi rêve diçin, hevrekiyên di nava opozîsyon û desthilatê xurt bûne û zêdekirina şaredariyên xwe. Hedef dibêjîtin ew şaredariyên ku qeyûm li ser hatine danan, em dê wan şaredariyan bi xwe vegerînin û em ê bihêztir bibin ji sala 2008. Lê AK Partî jî çaflê ye ku şaredariyên zêdetir li Bakurê Kurdistanê bi taybetî û şaredariyên mezin li Tirkiye jî bi dest bixeweke Enqere, Stenbul, İzmir, Edirne û Mêrsîn ku bi hevkariya HDP ev şaredariyên heketibûne destê CHP. Di nava van nakokiyan û proseya wergirtina sîviyan ji xelkê ji aliyê HDP wergirtina wan ji bo namzedbûnê bû şaredariyên Bakurê Kurdistanê mumkin e çawa prose dest pêke bi çi rêw rêbazekê be û stratejiyet çi ye bo wergirtina şaredariyên qeyûm li ser hatine danan. Li ser vê mijarê ji hêjayê Sînan çift yûrek parlamenterê HDP'ye amade dipirsim hêjayê Sînan gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24. Carê pirsa destpêkê hedef dibêje em raya gel werdigirin, em li ser daxwazê gel kar dikin, lê ji bo parlamenteriyê hewedît gelek rexne li hewa hatine kirin. Gotin di astê jûr da kesên henê helbijartine û şandine parleman em wana nas nakin evana ji ku ve hatine ne li gorî daxwaza gelin. Hedef stratejiyeta xwe guhertiye ji bo namzetên şaredaryan yan jî heman rêw rêbaz e. Deng hate birin. Hêjayê Sînan dengê me tê var baş. Gelek spas marava ava. Te pirsan bihîst gelo. Bele dengê ve hat gelek spas dikim. Bele me pirsa va bihîst. Tamam. Lê bele bersi va wê pirsê ez nime. Çima ez nime? Ez rêverberiya HDP'den nime. Ez vekîlê HDP me lê Partiya Komûnistê Kurdistan'dan têm. Bi navê HDP vekem bên derheqê hilbijartina heremiya 2024 da ka stratejiya çirine ez axtini nikam bikim. Başa. Yani ev mesela min ne? Hêjayê Sînan HDP gerek bir bitin. Tamam. Tu parlamenterê HDP stratejiyet rêw rêbazên hedef bu wergirtina namzetan bu postên şaredariyan çi ye gelo, çi xebate, çi rêw rêbaz e, çi stratejiyet e? Yani strateji çiye, ka strateji çiye gerek ez vay bilim. Ger strateji çi be, derek ve de kanım çent işte da bejim. Xoya ki hat zaman zaten dven namzet xa isal yani hamu hevşaredaran bi vek dven ya raya gel rame ey bikin hilbijerin em ben raya gel kija bajarı kija navçe ki bu hevsero bir araya ve gelemede. Yakev dediği az dixazin hani bejin 2024 hilbijartına heremi jibo hamu gişka giringe jibo em ben siyaseta deselatariya AKP giringe jibo opsiyonu giringe jibo HDP giringe çima giringe AKP armaca ki 2024 da bajarı metropola jarı destxu bixwe. Başa. O jibo ittifaka cumhur giringe. İttifaka cumhuri bimeşe ya nemeşe giringe. Jibo İyi Parti giringe. İyi Parti bele boğa ya evvek Parti berdavam bike. Jibo HDP'si giringe. HDP ve ben nede salın paş evde denge xuvan dadıke. Eğer HDP 2024 da denge xuz eden neke vak ben jibo HDP'si krizaka mezin heye. Jibo ve piştakeriye sedira nabera sisiyo penca dengdari HDP qarine hersbune evet ve hizbratına 2024 da vegerin ser siyasat HDP ya ve negerin ev 2024 da diyarım. Hedef digel partiyên Kurdistanî civiyaya hiç tifaqek çêbûye ji bo helbijartinan. O digel partiyên Rojavayê Türkiye hiç planek stratejiyetek heye ji bo helbijartinan. Çi hêla opozisyonê bêtiyan jî desthilatê? Du jivin çêbû 26 êvarê di nav vekem bên Partiyê me İttifaka Azadî û Demokrasiya Kurd da mijar li ser îttifaqê bû. Li wera da Partiyê me li hev dikirin ki ew İttifaka Azadî û Demokrasiya Kurd li ser hilbijartina 2023 ya hilbijartina gelemperî bû. Ew İttifaka hilbijartinê bû ger em wayê şinda bêlin.
باش. لسر تشکی ده پارتی محمود گستکینین گفتن جو کردستان باکو مرا اتفاق که ماینده لازمه اتفاق نرم اسنک لیا ماینده لازمه ده پیش روز جوینه ده او اتفاق ماینده لکردستان باکو شکل و شمال و شو و چطونه و پارتی میجاد ورن برهده بریار بدن. باشه خویا یا پشتی هەڵبژارتن گولان ئەفساڵ یەن سەرۆکاتی و پەرلەمانتەریە ئەو اتفاقە دناوبەرە هەدەپ و جهە پێچێ بووی gelek gel نەڕازی بوو ژوێ اتفاقێ دیسا مرۆڤ دکارە بێژە بوو ئەف جارەژی هەندێک سیگنال هەنێک و هەدەپ نێزیکترە ژە ئۆپۆزیسیۆنێ بۆڤان هەڵبژارتنان ئایا دیسا هونێ ئامادە بن پشتگیریە جهە پێ بکەن هەتا کو شارەداریên مەزن وەربگرە یانجی سیاسەتە هەوا هاتیە گوهارتن پاشی هەڵبژارتنên سەرۆکاتی و پەرلەمانی خانت اما پشکرتیا CHP یا 2019 ده او شاشی بو گر اگر سیاست ریا سیامین تیر شوپاندن لمتروپول ازی HDP سیاست کرد به ناو خود به ناسنامه خود تکبه بشارتنه این جارزی ام ده زقاقا لکولان نافشا دبینین که لکردستان گل دبیجه که استانبول گر لمتروپول ازی ام به ناو خود تکبه بشارتنه ایرو ده حشمندی گل کرده دمیجی گل کرده مثلا اوه که امی شوا بکن شتو بکن مل کردستان جارد ام بین به دهان باجار و باجاروک ما اگر قزنش کرد لوانا قایم نه تعیین کردن جبوه گر ده هلبجاتنا 2024 یا آدار ده HDP سیاست کرد قط آن AKP آن CHP ملنه دوانا یعنی لمتروپولا نه و گپال CHP یا AKP او مثلا کردان نه کردنا و خل متروپولا زیاد کمن بجاتنه آن چخورا و یان استانبول آن AKP قزنشت که آن CHP قزنشت او مثلا کردان نه مثلا کردا لهر زیده متروپول بناو خود کردن یا گرینزی لکردستان سرانسر کردستان و کامن جارد باجار کردن دست قایم دانن و آن دست قایم دارن به ماینده دارن مثلا evet burada da siyaset ek lazım. Hevi dedim ki eğer bir sere khote kevin helbjartene tayin kirin aqayim ev gelek zahmetle zor ver ne kan qayin tayin. Başa. Hece Sinan zêdetir ji pêncî şaredariyên HDP di destê qeyûman dane li Bakurê Kurdistanê û bi hêcetên cuda di destpêka helbijartinan da piştî sala 2018 deh şaredarî ji HDP girtin û bû AK Partiye çûn. Yani çi planek heye ji bo vegerandina van şaredariyên qeyûm li ser gelo. Hûn bawerin dîsa desthilat heman siyasetê û bi heman hêceta van şaredariyan ji hewa negire eger hûn qazanc bikin helbet? Yani kanatım evvel Kürdistan'ı seri de Ahmet Mardin Van o bajarı meydin ev jardı kazanç bike siyaseta Kürt ev beser keve. Le mesela evvel ki beser ketin jardı kavim ne tayin kın dur jardı siyaset lazım. Siyaset yakem megoten de 2019'da pişkiriya em ben CHP şaşı bu. Ger ev şaşıya da 2024 ne şopandı. Yani ne berdam kırın. Eğer buna ve kuteke ve helbijatını ki kazançına kavtışkidine kanı temel ki AKP de ser bingehe AKP tabanı AKP'de gelek tesir evi erini bu. Jibo ve HDP siyasete kurd binave kuteke ve helbijatını o vek diplomasi ki de şopandını لحمو partiyara le diplomasi jibuna ve ne le İstanbul'a yan le çıkora ama bir kere ittifak bakın abi bir kere ittifak nekin jibora ve ne am bejin ki hena ka partiya gotin ki am var am ittifak bakın am ben bajar mezini adane yani am ben Antalya bedne ve le kanatene mesela Kurda ya Adana ya hatta ya İstanbul Başa. Ne mesela Kurda hem ben dora 5-6 pazar Kurda. Ece Sinan herkes dizane zaxt û fişar li ser hewa hene. Taxmina me ev ki ijar. Belê. Herkes dizane zaxt û fişar li ser hewa hene. Lê rastiyek jî ev e yani eger ji bo şaredariya Stenbolê CHP ve yan jî AK Partî ve ferqa wê ji bo Kurda çi ye? Hewa piştgiriya CHP kir şaredariya Ankara, Stenbol, İzmir, Adana, Mersin, Van'a girt. Kurdan HDP çi qazanç kir? Qatışa kazanç nekir. Qatışa kazanç nekir. Kanate me ev jibo ve vekam partiya komünist hem de bişinger. 2024'da kat mil ne de yani AKP yani CHP mil ne de. Bir seri xote kevel bijatını.
ده mesela Kurd da hele mesela Kurdistan'da da وكان بين فرق CHP و AKP tümne. نخوا هون بريارك بدن جالية دس هلات نزيك ببنو هف بيمانيك اتفاقك ركفتنك تشيكن جبوفان هالبجارتنان وبريارة خدايا قالوا کار وربریه HDP بریار دایا ندانستم ایلام که بریار وانه هیا روز هات اوی بریار خود دیار بکن اما نرین اما دیتن اما اوکی هیویک هیا هجای سینان خود سیامین بشوپینه يعني ريت دتشاك وهذا بتشا باشيفان همو الوزي واستنجي وروبرو قرتني وبرينا بوجي ودانانا قيومان وباريس بنديا راكرنا باريس بنديا لسا برلمانتران هون اتفاقك دقل اك بارتيه تشيكن قالو وميدك هيفيك هيا مايا نه دما کان زیکتا HDP را شی به AK parti را اتفاق شکرن زحمته و نممکنه لی مثلا وای یعنی HDP به AK parti را اتفاق شینا که او نه واته که به CHP را اتفاق شکر نه باشه هون تناصر خود بکاربن سرکفتی بن حتی خار سامین بشوپینا يعني هون دبيجن اك بارتينا نممكنه جهه جفا خلاص بو هيفيا ما قطبو ويتاقي هم تناصر خود دكارن سركفتي بن جبركو هون دبيجن استراتيجيات ميانو نسري خستنا آليكي ودجات يا آليكي دنا ويتاقي هم بتناصر خو دكارن بجهنا هدفا خو یک gerek li Kurdistanê em bên îtifaqaka berferet şeve li ser vê münaqeşe û hevdîtin û diyalog berdewam e navbera partî û rêxistinê Kurdan e gerek li Kurdistanê îtifaqaka berferet şeve di dî vê wek em bên bi çep û rêxistinê demokrat hêzê demokrat ê Tirkiye ve wana va îtifaqa berferet şeve bawerê me vekir li Kurdistanê wek em bên sedîra sisê navbera pênc dengdarê HDP ve hinekî hêrs bine ewnayê car di gav bi germî vegerin serxeta siyaseta Kurd li metropola zî miserî dezgot an bi serê xwe em têkevin hilbijartinê ama newin gepalê AKP newin gepalê CHP lê belê dorda kî xezenştiya tişkidine mümkün e ki li bajarê em bên metropola da hinek navçe siyaseta Kurd dest xwe باشه ام جبلی متروپولین مزن ام بهنه باکوری کردستانه هجای سینان گلک کرد هنه دبیجن قیوم باشترن جشاره دارین کو هاتنه هل بجارتن راکرنا قیومان دانانا شاره دارین کو آلیه گل و جبواتنه هل بجارتن چه جداهی خو هیا جبو خدمت گزاریا درفتین کار جبو امن و آودانیه چه جداهی هیا گلو yani havcedari eveke em bên rojnamevaneke mikrofonek bira destxwe here ziqaqê wane yan Diyarbekirê li kolana bigere vek em bên mikrofonê dirêja gel bike gel hûn li xizmetkariya em bên qayîm razî ne nerazîne qaneta me weke sedêra heftê vê bê em nerazînin ji bo wê qayûm siyaseta qawûm eger derfet hewna dûr û dirêj em kanûn ser biskine li Wanê li Diyarbekir li Mêrdînê li hemû bajaran çi kirin çi nekirin çi em bên vek divêne bêrêtî yolsuzluk ruşvet çêbû çi nebû li ser wî niha derfetin em nikan biskirin ama qanetê me vekî îrada gelê Kurd ya 2024 bi Kurtî ji kerema xwe wê çaxê zêdetir ji pêncî şaredariyan ji hewe standine qeyûm danane yan jî bû AK Partiye hatine vegerandin hede bivan helbijartinan çendan vedgerîne ji wan hûn çi texmîn dikin yani qanetê me eger xebat baş pê şopandin stratejî baş pê şopandin û taktîka bên hêzkirin bawerê me vekir li şêstî kêmtir negre yani şêstî û zêdetir ev ê car dişarediye bi dest xwe باشه هجای سینان چفتیورک پرلمانتر HDP جامده گلک سپاس